Pozdravljam sve prisutne medije i pozdravljam svoje kolege ovdje iz Košarkaškog saveza. Prvo redu evo sa moje lijeve strane gospodin Dalibor Miloš, potpredsjednik, gospodin Sejo Bukva, potpredsjednik, moja malenkost, generalni sekretar će voditi ovu preskonferenciju, a tu su i drugi članovi upravnog odbora Košarkaškog saveza koje srdačno pozdravljam na početku ove preskonferencije. Vjerojatno ste saznali već o čemu se radi i koja je tema, neki mediji su i pisali o nekim stvarima, ali nedovoljno konkretno, možda nedovoljno precizno. Tražene su od nas kroz sve ove dane informacije o tome što se događa sa Košarkaškim savezom Bosne i Hercegovine i dužni smo medijima, možda najbolje na ovaj način na jednom mjestu, pojasniti sve detalje. Od mene ste već naučili na krajnju otvorenost, ja imam potpuni legitimitet i slobodu da o tome pričam. Ovaj posao godinu dana već radim volonterski, od srca, patriotski i ne stidim se svega onoga što je urađeno i ne stidim se reći kakvo je stvarno stanje u košarci Bosne i Hercegovine. Košarka u Bosni i Hercegovini se nalazi pred kolapsom, to je činjenica. Prije nego što iznesem detalje zašto je to tako, volio bih da napravimo jedan presjek pa da svi zajedno shvatimo, ako izgubimo košarku u Bosni i Hercegovini, šta to zapravo gubimo. Zato bih volio da gospodin Sejo Bukva, kao potpredsjednik Košarkaškog saveza BiH, prije nego što ja izložim detaljno naše probleme, kaže što smo mi to u ovih zadnjih godinu dana, od kako se dobrano promijenila struktura Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, napravili. Tada će možda dobiti na značaju činjenica što sa gubitkom košarke u BiH mi stvarno gubimo. Ovakav pres još odavno nismo imali. Kao član upravnog odbora, kao potpredsjednik upravnog odbora, samo ću vam iznijeti par činjenica za godinu dana šta je uradio ovaj upravni odbor. Kako znate da prošlu sezonu smo imali 9 reprezentativnih selekcija i svih tih 9 reprezentativnih selekcija je upravni odbor obezbijedio sve moguće uslove, vrhunske uslove za pripreme i za odlazak na takmičenja i da niste imali, kao što je do sad bilo u prilici nekih po medijima prozivanja da nije bilo ovo ili da nije bilo ono. Znači, upravni odbor je sve obezbijedio vrhunske uslove za sve selekcije, od U16 do seniorske. I na kraju taj upravni odbor, na kraju financijskog izvještaja je poslovao pozitivno u 2016. godini. Sa ponosom mogu reći i zahvaliti se svim mojim suradnicima, svim članovima upravnog odbora koji su radili proteklu godinu dana i moram reći da taj upravni odbor je radio stvarno od srca, radio jednoglasno, radio kao jedan tim. Znači, sami tim ljudi koji su bili članovi upravnog odbora, nije im bilo teško doći na svaki sastanak, da li iz Banja Luke, da li iz Širokog, i da na naše odluke nikad nisu uticale ni jedne pretenzije nacionalnog karaktera, nego se uvijek glasalo jednoglasno i uvijek se tražilo najbolje rješenje. U ovu godinu smo ušli puno ambicija koji protekle godine. Znači, pokrenuli smo opet 6 selekcija mlađih kategorija, 3 ženske, 3 muške i 2 seniorske. Pokrenuli smo U14 reprezentaciju, što ja do sad nije bilo u praksi, da zaustavimo odliv djece, jer kako znate već granice se pomjeraju i djeca nam već odlaze u druge reprezentacije i druge zemlje sa 14 godina. Postavili smo funkcionisanje saveza, postavili smo komisije, postavili smo odluke sudačke komisije, postavili smo odluke stručnog savjeta, na njihove prijedloge smo jednoglasno prihvatali. Izbor selektora ove godine, kako znate, je protekao jednoglasno i izabrali smo selektora koji, mislim, u ovom trenutku je jedno najbolje rješenje za našu reprezentaciju koja ima potencijal naredne 4 godine. To je dokaz i koje dobijamo i pohvale i ljudi. Znači, ovaj upravni odbor još jednu dobio je pohvalu i od FIBE. 20. je sastanak u FIBI i mi smo dobili nagradu kao reprezentacija košarkaška svjetsku najbolju
reprezentacija koja je najviše napredovala u mlađim kategorijama od 2014. do 2017. Znači, ovo su neke stvari koje smo mi uradili u protekloj godini i koje planiramo raditi i koji se mogu možda već sutra i ugasiti. Za početak toliko od mene, hvala. Znati da je u Košarkaški savez Bosne i Hercegovine ušla SIPA i ušlo tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i utvrdit će se naknadno sa punim razlogom. Na nalog tužiteljstva Bosne i Hercegovine ušli su financijska policija, između ostalog ušle su i porezne uprave i opet u skladu sa zakonom ove države sa punim pravom. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine po mnogim osnovama nije djelovao u skladu sa zakonom. I to je nešto što smo naslijedili iz prošlosti. Ja mogu gotovo ustvrditi da ništa što se tamo radilo u proteklom periodu nije bilo usklađeno sa zakonom, od nekih najmanjih sitnica do krupnih stvari kao što je uredno izmirivanje poreznih obaveza. Međutim, ne bi se previše osvrtao na to, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine kao represivni aparat će utvrditi ko je odgovoran za ovo stanje u kojem se nalazi. Ono što je činjenica, porezne uprave su sa svojim inspekcijama došle do poražavajućih brojki za nas o tome koja su dugovanja Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine na ime neplaćenih poreza. Što se tiče uprave za indirektno oporezivanje, dakle PDV-a, Košarkaški savez po toj osnovi je za protekli period dužan 650.000 maraka. Utvrđeno je da smo porezni obveznici po tom pitanju, po pitanju PDV-a, od čega oko 150.000 maraka otpada na kamate. Federalna porezna uprava je utvrdila da je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine u ovom trenutku, uvijek na to dolaze dodatne kamate u narednom nekom periodu, Košarkaški savez dužan 465.000 maraka, od čega je negdje oko 132.000 maraka samo kamata. Time se Košarkaški savez Bosne i Hercegovine našao u nezavidnoj poziciji. Kada sam dolazio na ovu poziciju, mene je već čekao veliki izazov, a to je dug od 1.300.000–1.400.000 maraka, koji je sad za nekih 100.000 maraka našim racionalnim poslovanjem u prošloj godini umanjen. Sada ono što je činjenica je da je naš dug u odnosu na već onu dramatičnu situaciju koju smo imali prošle godine poduplan. Struktura duga sada poprilično jasna, dug jasan prema kome se koliko šta duguje. Ja u trenutku kad sam preuzimao ovu funkciju to baš nisam imao posve jasno, sada imam, ali to situaciju ne čini, ovo moje znanje u ovoj situaciji ne čini ništa bolje. Dakle, naš dug prema po osnovu poreza po različitim osnovama je negdje oko 1.200.000 maraka. Ako uzmemo ove parametre u obzir, a ja sam čovjek iz biznisa, poslovan čovjek, i kažemo da mi imamo godišnji prihod između 1,5 i 1,7 miliona maraka, a da imamo dug 2,4 miliona maraka, onda vrlo jasno, glasno i odgovorno mogu reći da je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine pred stečajem, dakle pred kolapsom. Naravno, u ovom procesu Košarkaški savez Bosne i Hercegovine može zatražiti reprogram dugovanja. Međutim, s obzirom na prihode koje mi imamo u ovom trenutku, sasvim je jasno da mi te reprograme već u prvom mjesecu od potpisa nekih reprograma ne bismo mogli ispoštovati, tako da bi već u prvom mjesecu koji nas očekuje, a to bi možda mogao biti i 6. mjesec, mogli doći u situaciju da otkažemo nastup jedne od naših košarkaških reprezentacija, a to je recimo U20 ženska reprezentacija. Kada država uđe sa svojim represivnim aparatom, ja to apsolutno poštujem jer zakoni ove države se imaju poštivati. Ono što je činjenica da država u sportu, pa tako i u košarci, nikada ne ulazi sa svojim konstruktivnim aparatom. Obraćali smo se različitim institucijama, neki su nas ljudi primali i svaka im čast, neki ne.
neki su obećali pomoć, za sada nema nikakvih konkretnih rezultata. Mi se suočavamo s različitim stvarima i s nekima nismo izlazili u javnost. Mi imamo problema sa takvim stvarima kao što su činjenica da je prošle godine federalna vlada odobrila 150.000 maraka za Košarkaški savez Bosne i Hercegovine. Odobrila je još neke iznose i za sljedeću odbojku, sportske igre mladih i slično. A da zbog različitih prepucavanja na političkoj razini niko od nas još nije vidio niti marke od prošlogodišnjih odobrenih sredstava. Da ne govorimo onda o tome šta možemo očekivati ako sredstva od prošle godine nismo dobili, što možemo očekivati u ovoj godini i u narednim godinama. Ovo je nešto što nije moje, nešto što nije Daliborovo, nešto što nije Sejino. Ovo je nešto što je državno. I dakle ne očekujemo da država isključivo ulazi u sportske saveze sa svojim represivnim aparatom, nego da bude i konstruktivna. Ovo je najbolji mogući način i najbolji apel da kažemo sljedeće. Da zaista očekujemo da se država uključi u nešto što je državno. Da ne smatra ako su se pojedinci uhvatili u koštac sa ovim problemom da to rade iz osobnih interesa. Svi ovdje ljudi koji sjede su volonteri i bave se košarkom i vole košarku. Moramo biti svjesni činjenice da osim objektivne potvrde državnosti Bosne i Hercegovine gdje imamo veliki problem, a to je da pojedinci ne poštuju ustav, da ne poštuju zakone, imamo nešto što je subjektivna potvrda državnosti svake države, a to su sport, znanost, umjetnost. Ovdje nemamo od naših političkih struktura tu vrstu samosvijesti da to sebi priznaju kao što su sve druge države svijeta sebi priznale odavno. Zato očekujemo maksimalnu pomoć države u ovom segmentu rješavanja problema kada su u pitanju porezna dugovanja. Ovaj Košarkaški savez se apsolutno može izboriti, i to smo prihvatili unaprijed, sa svim dugovanjima iz proteklog perioda koje se odnose na dobavljače, dakle hotele, prijevoznike, ljude koji su posudili novac ili naše kreditne obaveze. Međutim, Košarkaški savez Bosne i Hercegovine se ne može izboriti sa problemom dugovanja po osnovu poreza. Mi javno ovim putem pozivamo, a i na tragu onoga što se nekada po drugoj osnovi dešavalo u nogometu, da se na razini države, i to od strane onog ministarstva koji jeste nadležno za sport, barem u jednom svom dijelu, a to je Ministarstvo civilnih poslova, formira komitet za spas BiH košarke. Pozivamo ministra Adila Osmanovića i tim koji on želi da okupi, da u narednih 7 dana sazove takav jedan komitet, da sazove sve one ljude koje smatra relevantnim u BiH košarci, možda je da ne pozove nas, ako smatra da mi nismo ti koji možemo pomoći, i da napravimo jedan tim koji ne samo da će rješavati probleme dugova Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine po osnovu poreza, nego da će možda utrti put jednom sistemskom rješenju financiranja sporta u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući između ostalog i na pitanja da li sportski savezi trebaju biti i porezni obveznici, barem kada je u pitanju PDV. Ukoliko u narednih 7 dana, nakon našeg zahtjeva, apela i službenog poziva, ne dobijemo nikakav odgovor od onih koji su nadležni u ovoj državi za ova pitanja, Košarkaški savez Bosne i Hercegovine treba biti i ova njegova struktura realna i reći da zbog grijehova pojedinaca iz prošlosti mi ne možemo nastaviti dalje i da ćemo kancelariju Košarkaškog saveza zaključati.
To znači da će biti apsolutno zaustavljene sve aktivnosti koje se tiču košarke u Bosni i Hercegovini. Ali to znači i da ćemo otvoriti neka pitanja koja do sada nisu bila otvorena, jer ovo što smo mi radili bilo je hrabro, bilo je odgovorno, bilo je transparentno i možemo za razliku od nekih drugih pojedinaca koji su ovo napravili punih pluća, srca i usta progovoriti. Još jedanput vam se zahvaljujem na pažnji i odzivu i otvaram ovu preskonferenciju za diskusiju i vaša pitanja. Ja sam novinar po profesiji, to je nešto što sam završio. Bili smo mi na raznim sastancima u različitim institucijama. Međutim, napravio sam sljedeću stvar. Nisam htio niti za ovaj PDV da se obraćam bilo kome za reprogram. Htio sam doslovno vidjeti kako stvari u našem društvu funkcioniraju. Ako ste već u nečem volonter, onda pokušate sebi naći neki motiv zašto to radite. Za mene ovo bilo jedno veliko sociološko istraživanje što se dešavalo. Pustio sam odjel prinudne naplate Uprave za indirektno oporezivanje da dođe u prostorije Saveza bez naše prethodne intervencije u onom smislu da zatražimo neki reprogram. Između ostalog znajući zato da nam reprogram neće ništa pomoći. I dogodila se zanimljiva situacija ta da je iz regionalnog centra su došli ljudi u Košarkaški savez Bosne i Hercegovine. Ali zanimljiva situacija, draga mi je. Koliko god ovo sve bilo ovako tragično kako jest. To je da je taj regionalni centar došao u Košarkaški savez Bosne i Hercegovine i izvršio pljenidbu svega što se moglo zaplijeniti. U blagajni nije bilo ništa, ali su skinuli sa računa 27.000 maraka ranije. Ono što se dogodilo je da je bez moje intervencije, nakon što su iz nekih medija to saznali, centrala u Banja Luci zaustavila taj proces i odblokirala račun Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Nemamo mi taj nivo neke svijesti da Košarkaški savez Bosne i Hercegovine nije neka privatna firma, nego da je to nešto državno. A kad nešto državno, kao što je prinudna naplata, odnosno sektor prinudne naplate u nešto ulazi, mogli su možda malo mekše i pitomije ući nego što su to napravili. Ja im ne zamjeram, oni su radili svoj posao. Ali mi je opet drago da je neko reagirao, a čini mi se da ne bi, da mi nismo pustili da se neke stvari dogode. Tako isto vezano i za ovo. Mi smo mogli dobiti vjerojatno termine za neke sastanke u Ministarstvu civilnih poslova. I otprilike znam kako bi to išlo. Dobivali bi neka obećanja da će se nešto dogoditi, da će se nešto napraviti. Ali mi u nekoliko konkretnih slučajeva znamo kako to otprilike završava. Još uvijek na nivou Ministarstva civilnih poslova nije raspisan natječaj, javni poziv, jer nije valjda usaglašen tekst ili nešto za sredstva za sport za ovu godinu. Mi od Ministarstva civilnih poslova nismo mogli dobiti pečat na jedan FIBIN dokument gdje se samo deklarativno podržava naše sudjelovanje na natjecanjima za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Prema tome da smo zatražili neki formalni sastanak, možda bi ga dobili, ali bez ovog efekta i javnog poziva, a i ovo je forma poziva, ne vjerujem da bismo dobili sadržajno ono što zaista želimo. A ovdje smo poprilično odlučni iz tog razloga, jer ovo nije naša krivica, ali ovo nije ni naša prčija. Ovo je nešto što je bosansko-hercegovačko i sa ovim potičemo da ako u nešto ulazi represivni aparat, ulazi i konstruktivni aparat, pa da država se i sama nekad sjeti kad vidi da postoji negdje problem, da reagira. I imam neki predosjećaj da će se stvari nakon ove preskonferencije promijeniti. Mimo i uvodu sam rekao, prvenstveno da je ovaj upravni odbor sve odluke donosio jednoglasno. Jesam formiran 3-3, to stoji. To je tako po statutu. Ali zahvaljujući ovim ljudima koji dolaze iz košarke i po izboru selektora, da kažem, ove godine kad smo mi došli, rekli smo, izbacujemo taj nacionalni ključ po izboru selektora i u mlađim kategorijama i u seniorskim kategorijama. Pa sam dokaz je ovaj izbor selektora, znači nije se tražio se najbolje moguće rješenje.
Samo je dokaz Liga mladih koja je ove godine krenula, naredne 3 godine, znači da je Savez pokrenuo na nivou cijele BiH, to je pokrenuo opet ovaj upravni odbor. Iznikao sredstva da se to organizuje, jer se smatralo to jednim dobrim projektom za razvoj. Sama nagrada od FIBE koja dolazi do Erleče, kada je ovaj upravni odbor, ja često stojim ispred ovog upravnog odbora i čast mi biti s ovim ljudima, su došli ljudi iz košarke, ljudi iz hokeja, ljudi iz Širokog, ljudi iz Drinskog, ljudi iz Sarajeva, iz Kakinja, iz Tuzle, znači ljudi koji se bave košarkom, koji rade u klubovima i koji znaju problematiku. I stvarno, ja odgovorno tvrdim da je ovaj upravni odbor, sve što je donosio odluke, pa poštovali smo odluke stručnog savjeta, sve što je predložio selektora u mlađim kategorijama, a tu slijede trenerska imena svih klubova, smo ih ispoštovali jednoglasno. Znači sve smo ispoštovali jednoglasno i nikad, ja vam kažem, nije se ovom upravnom odboru na prvom mjestu bio nacionalni ključ, nego kvalitet i rad trenera. I da ja nadodam, da je bolje 3-3-3, ali da se na kraju dogovorimo ovako kako se mi uspijemo dogovoriti. Bilo bi dobro da je u ovoj državi sve tako 3-3-3, ali dogovora nema. A u košarci ima i košarka poprilično dobro funkcionira. Dobro, koje je rješenje? Rješenje je da na državnom nivou vidimo kako ćemo riješiti problematiku poreza, poreznih dugovanja. Prosto, rekli ste da vam reprogram ne bi pomogao šta, da država oprosti cijeli iznos. Pa i o tome je da država konačno razmisli da se neke drastične mjere poduzmu. Zašto jedanput se ne bi i to dogodilo? Naravno, kada mi pričamo o tim stvarima, uvijek nam kažu maksimalno što vam može dati Uprava za indirektno oporezivanje je 36 mjeseci. Međutim, onda će vam se dug od 650.000 maraka kroz taj reprogram pretvoriti u 800-900.000 maraka jer na to idu ponovo kamate. Dakle, zašto ne napraviti tu vrstu presedana kada je u pitanju nešto što je državno i nešto što je od nacionalnog interesa da se takvi dugovi oproste? I zašto ne pokrenuti pitanje da li sportski savezi uopće trebaju biti u sistemu PDV? Evo možda za generalno stara pitanja. Nisam znao da je ovakva situacija. Ja Samo bih, ako me sad pitate... Da li upravni odbor znao iza šta od toga? Pa dobro, zavisi ko je bio u upravnom odboru. Ono što je činjenica da je prošle godine formiran nadzorni odbor Košarkaškog saveza i da je nadzorni odbor taj koji je pokrenuo cijelu ovu lavinu. Nama je za neki način učinjena, uvjetno rečeno, medvjeđa usluga da su sve ove porezne uprave ušle. I bilo bi mi drago, i tu djelomično državu kritiziram, da se ranije u Košarkaški savez ušlo. Tada bi bile manje i kamate i glavnica i situacija bi bila puno preciznija. Puno se stvari guralo pod tepih, porezi se nisu plaćali, isplaćivale su se neosnovane, ogromne cifre privatno i sve je to na kraju rezultiralo ovakvom dramatičnom situacijom. Ako me pitate da li bi se ponovno prihvatio ovoga sad kad je dug duplo veći, čak mi ovo sad postaje izazovno da kažem da je možda 2 puta razmislio, a onda sad prihvatio ponovo da to uradi. Ali uz asistenciju države, jer ovo nije moje, ovo je državno. Na intervenciju iz Banja Luke, centrale Uprave za indirektno oporezivanje, u ovom trenutku je odblokiran račun. Možemo poslovati, mi smo službeno uputili zahtjev za reprogram, jer on na neki način odgađa to izvršenje koje nam visi nad vratom, ali ja sam ljudima iz Porezne uprave vrlo jednostavno i poručio da mi nemamo mogućnosti, da ih ne lažem, da pratimo taj reprogram. Što bi to u principu značilo u praksi? Da mi sad moramo platiti ili 30.000 maraka za reprogram za PDV ili platiti avionske karte i kotizaciju za jednu od naših reprezentacija. Država je tu neumoljiva, osim ako mi ne postignemo neki dogovor koji će možda vrijediti ne samo za ovaj sportski savez, nego i za druge. A košarka je ipak ne tako nebitan sport u Bosni i Hercegovini. Što znači da košarka umri u Bosni i Hercegovini, njene reprezentacije, košarkaško prvenstvo u Bosni i Hercegovini? Da, jer ovi brojevi su neumoljivi i ovi brojevi su stečaj Košarkaškog saveza. Sad je pitanje koga može pokrenuti, mogu ga pokrenuti povjerioci, osnivači, prema zakonu o stečaju, ali ovi brojevi znače stečaj i nemojmo se lagati oko toga. To je odluka koju donosi upravni odbor, dakle ovi
9 ljudi donosi odluku, stavi ključ. Mogu i naši povjerioci kojima dugujemo donijeti takvu odluku isto tako. Možda samo još jednom koliko je tačan dug, znači zajedno sa poreznim obvezama? 2,4 miliona maraka mi od države očekujemo da nam pomogne u ovom smislu kada su u pitanju porezna dugovanja, da se naprave neki možda i presedani koji do sada nisu, kako bi se spasio košarkaški sport u Bosni i Hercegovini. Šta se dešava u slučaju da vam izađe? Što se sve dešava sa ostatkom duga? Pa sa tim smo se već uspjeli boriti, kao što vidite, imali smo ga na leđima i svjesni ste... Ne može Savez podnijeti, znači... Savez može podnijeti onaj dug koji je bio do ovih konačnih rješenja poreznih uprava. Dakle, to je nešto što smo mi uspjeli stabilizirati. Takva je struktura duga i dogovor sa povjeriocima da se to može izdržati i to smo mi dokazali. Kao što znate i vidjeli ste, 9 reprezentacija je otišlo, nije bilo onoliko kuknjave i onoliko plakanja, a nije uopće bilo. I sve reprezentacije koje su bile dobivale su maksimalno što Bosna i Hercegovina kao država može našim reprezentativcima pružiti. I ono što mi je drago, zaista ovaj sport kad je izlazio u Europu i svijet, a i sam sam u tome sudjelovao kad god je trebalo začepiti neke rupe, nismo bili šugavi. Nismo se morali ponižavati. Dakle, naša reprezentacija Bosne i Hercegovine, čak i ako nije napravila neke sportske uspjehe, izgledali smo kao svaka druga normalna sportska zemlja. Ima samo još jedno pitanje, znam da malo dužimo. Znamo da rukometni savez istog problema, oni su stečajem, imate 10 godina. Da li ste kontaktirali sa predstavnicima drugih sportova, znači konkretno govorim o fudbalu, rukometu koji su, ajde kažem, da li ste komunicirali s njima, odnosno da li imate možda neki prijedlog da zajedno idete na administraciju kako bi riješili vaše probleme? Pa bit će nam ovo poticaj. Nogometni savez nema ove probleme, iza sebe ima jaku međunarodnu organizaciju koja to financira, ne dao Bog da su oni ovisni o državi, bili bi u sličnom problemu. Tako da mislim da će ovo biti poticaj za puno toga, od sastanaka na državnom nivou do okupljanja svih onih koji imaju sličan problem. Mi smo samo jasno, glasno i odgovorno izašli u javnost i to kao sport koji je po popularnosti kao kolektivni odmah iza nogometa.